Kijing tip bagi kubor ki baman la kesni nak kuasi kai channel siang bahas subscribe nak mentah. UMLA ganot chelong uba Adelbert nong room ulukan tua ye menteri katran ka koi ke kia ka Dr. Marcel Amper Longdo ban shim kia ban bishar alor kejing penirkan ya kejing siu na ke medical reimbursement ya kinong trai sarkar ki bedon ha ki kerdan ki bahe bat ha ki kerdan ki berin kum UMLA ngapan pau ye kejing siu kia alor ke medical reimbursement na ke benta kinong trai kam sarkar bat ki bala shong thai halor gani ngalade ban raru hapo ying dor ba thau ai ngalade ban pensio bat ban pan jik shai na ke menteri ketenan halor ke jing bom siu yarangkan ya kador hapadeng ginong trai sarkar ki bahe kerdan bat ki bahe kerdan laong uba Adelbert nong room halor ke jing bu kador ke batamai na ke Central Government Health Scheme kalak ta palat ya kinong trai sarkar bat ya ki bala shong thai namar kalakia palat na ke benta jongki namar kejing Arab na ke sarkar kalong tang kendiat laong ba Adelbert nong room o ba Adelbert nong room uli thoro ba nakaliang gine ki pamat jing e kiladep ban pentip ya kane kejing e sya ke sarkar menta lalai banai sa banai hanrei kamshem ladon gano kejing mensngap walada ka don kejing pentikana na ke menteri ketenan bahkan sa shim kia hanrei kimpat le ai halor gane gaman halor gane la yo ya kubor ba ka don ge expect community kabala ajing mut ban pet ya kador tang na gamenta kinong trai sarkar ki bahe kerdan ka bumut ayu gane la kali ba Adelbert nong room ol benram kane kadai tang gejing la siliang bat ngi kentua ya menteri ba kachim kia halor gane bat kan long ru kum kadak man ai burom ya kinong trai sarkar ki bala ai ka bai nong klemper ya ki bahe bat ki barit kerdan laong ba Adelbert nong room koblai sibun